angka sitongan na agaga matana ipigau idi pacaramai nareko angka kiyoli untuk bawakan si de materi caramah nasabak magai iya ro isa na masigi ya rega jamae angka tamar hilalan na masigi nareko ya caramangi dehane rulle misananya kalompokan maka dakega tau maladda na makanja tapat na lori pong Allah Ta'ala kega tau napai si tengah-tengah untuk laksanakan iparintah na pong Allah Ta'ala kega tau napai mak guru tatongang iya sangi ibadah kega tau kaciu-ciu milo makasiwang iya deni rulle pisahkan narima kona naro materi carama ya rega penyampaian dakwah angkai ipalabangangi kadang angka jamaah makada iya kuyar ustaz macarama liwa kadona batena macarama atau liwa karasna batena mapalabangangi agama matarla da ibatena macarama niga makada ia rotau de panulle dapi tingkatan ia angkai na palabangan itau pandritata angka tota ya caramang ia matoro si de masigi kado nasang ya upujitosi ko makwiro angka to makada de na ulo baja mak berejama pajana napatama minaraka ustase narima kona naro klasifikasi pembagian materi carama yang kena palabangan isinin atau pandritata dena pada nabita sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah salah satu contohnya angka sahabat nabita makutana ya Rasulullah fa'aina Allah ya Rasulullah kenri monro pong Allah Ta'ala ya Rasulullah aga nasa nabita Allahu min wab khablil warid yaitu puang Allah Ta'ala lebih macawe itu naya ura alomu ya ripodang ko nabita fa'aina Allah ya Rasulullah kenri monro puang Allah Ta'ala wallahu min hablil warid kata Rasul yaitu puang Allah Ta'ala lebih macawe naya ura alomu de panama bela masu ya rona si de sahabat purai makutana angka si locenga okyolona nabita dengan sahabat yang lain makutana fa'aina Allah ya Rasulullah kenri monro pong Allah Ta'ala ya Rasulullah maka nabita ya pong Allah Ta'ala ya seimonro magi nang kedua tau makutana dengan pertanyaan yang sama tapi Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda ya ronna pamulangi maka de nabita lebih macawe pong Allah Ta'ala na ya ura alomu iya kedua makutana maka nabita pong Allah Ta'ala ya seimonro nasabak ternyata kemampuan keimanan na ia rotawe dena pada tingkatan na sabaya na pamulangi keimanannya sudah kuat dan sudah kokoh maka na rekui papahangi maka na lebih macawe na ia ra'alomu na pahangi maka na ia rupong Allah Ta'ala denang kana sila pasasibaw atau matapai ya to sinarekui ya kadua on na ipoda maka na pong Allah Ta'ala ya seimonro apa kapang ipodangi maka dalam bima cawe ne ora alomu maka daya na rupu di sinilah Rasulullah khatibun nasa ala qadri ukulihim sampaikan palabangi dakwai bitawe palatukang itawe sesuai kadar kemampuannya narima kona nar upasangi setiap mengikuti caramah tungka mangkalingata dakwah tungka angkana tau pandritata ustaz emenre mapalap bacarama angka pasan na guruta kali sidendreng maka da aja mo tappa malotong ikong kana podaku pacaramah maka da sesuai gah si bawa iya wakataye dalanna agamata nasabak magai kada ko macarama itawe napakan na itilalang iya tu tau mak guru tama masigie kadang napakan na itilalang iya tu tau makanja na tappa na jadi makada kamaki karasi ya rega matarla dai batena pacaramae tanya tu idi tau mak guru jolo na podang ia tu tau mariase kadudukan tapi ya kota ko angka na caramang na magampa yola malam mayola aja to si di romatan rewe na tapata takada na lamai mi sa di pacaramae ia tu tau mak guru tama masigi na sampai ka pacaramae narima kona naro ia tu kaya cara mangi tahu apa aja nih talok ko bali bolata
aja ni gatalak ko tahu mega tu ya caramang aja tama ciko-ciko ko mabaluki aja tapoji balle tahu aja tama bango-bango nasa bali bola ko makoro bali balu ko makotoro namuidi makoto tabawai loko aleta nasa baidi tu idawai setiap pribadi aja na tabawai loko tahu apa kada ku ya caramangi tahu na bawa loko mi yanu makoro padahal malada palena tabawai loko aleta sawag introspeksi diri napa irubah narekyana tu ampai akatana to mangkalinga carama to melo mi padecengi ampewe iya ko sasuai ini akadabawan ni alhamdulillah mamagi-magi po ang Allah Ta'ala nulle patugang kangiya sipa yang kema di bola riatiku uang kasalama iya ko sasuai ni siba na palabangi pacaramay tapi iya ko depa na sasuai na de tule dapi angin laudongi epong mamagi-magi yaro na sampai kangi pacaramay ulle dapi ipada yaro na ulle lolongang icanin na yasang itapa ya kude patule dapi jadi senantiasa yaro na rekomelo ki mangkalinga carama untuk tambay pa disangangi aja lalo hatalomi bawa si pulu silapo tapi de na marigaga pabo angka tau oko sengkal lau ca loka macarama sidape ka tau mato lau bici ide nang kalingay lau ladai de to nang kalingay lau ite podanga na kada tak dampang ya Pak Ustaz tahu taru tu kasih namo maga rajana tu sadat tadi to nang kalingay kakak mapin na lo mang kalingay carama na tanay makada magi talo ila da to ngapa namo ya taselato bate na tanay maka nama mulo mang kalingay carama nasang de gagawang kalinga na aga na lampalabangang ustase tapi baraka na tudangi melo wala kegayasang na rekotudangi mangkalinga carama tudangi bersama dengan para jamaah yang dirahmati oleh Allah macutuki ibarakaki kutu maka dalau tona hatudang apalan na tudangi wala aja na wali apalan na carama kutu merengkalinga si bawa tawe untuk mendengarkan pesan-pesan agama Allah masarolot dia tu si jangan ne masampaja sunnah si saburakana iya na melo nalah jadi akong kapacarama ko saparita na jangi macarama liwat tu tanre na palan na bu sini na tamatapa na pong Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir din na malampi agama caji milo sampai kangi na sabab pengetahuan ta dalam agama majana milo na ipau makada sarjana ni jetu ya te ko makuli pak patatau ni setau ni sapari na sidrap 7 tahun ya ko 7 tahun pak sudah sampai master itu buat dini master jadi master agama ni na rekomelo itu le manamui mala ya ro pengetahuan tak narima kona naro tapasi tambah ni bawang aja na to matili mi bakong kapacara makada kanja na tapi deni tatongang ya kong kana pasangangi takuragawi jamai yang pertama aga mancaji parallu ipangolo na rekotomelo angkat tatongang iya sang ipakasiwang iya parallu takatani masai makai gatau makasiwang lori pong Allah Ta'ala makai gatau tatongang iya sang ibadah makai gatau tatongang iparentana pong Allah Ta'ala nekia tiap-tiap ibadah iyang kay na patatori lalanna atutungan na de manahagaga na pangolo ripong Allah Ta'ala dalam hal pelaksanaan ibadah itu yan itu ampai tau pandritata malada hatu matika kunri monro malada matika na rekomelo imak kasiwang melo imas sampajang imma gina melo mas sampajang imma gina melo milodong imma gina melo majenne imma gina melo bang iya tu tau pandritata pura napasangi pangolo lalu akatamu ripuang Allah Ta'ala dan itulah makna hakiki dari pelaksanaan niat iya tu lahiran na niat ina lapakang ilillah tapi kadang mania tawedenu le pada piri atinna polokko lillahi lokko ati edena ganna si jakka belana tapi untuk memasukkan dari mulut ke hati Nabi butuh 13 tahun untuk merubah itu tabayangkan ipak cewek na timul lokko ati orang-orang munafik untuk merubah orang munafik itu butuh bertahun-tahun ya kong katau pak baliang kita butuh bertahun-tahun untuk merubah polokko timun na tay makanja ada-adan na tapi wadi jaji atin na maja untuk rubah yero itu lama prosesnya na dena siaga belana pak dena ganna si jaka polokko timun lokko ati pada saat angkata mania makasiwiang angka mogil lattu oko atitta nia ewatunna angka ipalabang iya nanasa tau pandritata patasawpue maka da pangoloy sininna ibadah iyang kay mutatongang
man nasapi alat tukanna ibadamu nappa mutatto sampai tahu pandritata purana pasangan Bapak Ki Ahmad Sanusi kasih di guru salah seorang sufi di Sumatera napa guru ngangi Pak maka daya koto tamu masigi usahakan ni nabi tak dupai ko napa kota mari masigi ya konuru Muhammad dupai tahu na rekota mari masigi ya tu tahu tama di masigi matanang ya kong ka tahu tama masigi tama matinro tanya tu nabi tak dupai detona kada matinro maga Pak artinya Pak ang kami matutu to ya nak beresal lah na pacara may tapat tutu ni matana ya to na pa aja pacara may tapamacaka pakitan ang kami matutu batungan naga upasangi napa guru ngangi guruta maka daya kota ma kuri masigi ya tu ya Pak Bu ya kota maka masigi mesti tatutu mataku ya tu nareko maka puja aja toku nasabade paulle pahade re inabita nareko buka imataku Allahumma tahli abwaba rahmatik ipak julik kai aja tawe sebelum ipatapa aja tawe nabita pamampeki dupaiki napatotama dua telu tau pandritata yakini magi nang kaya sesampaja sunnah tahiyatul masjid dan itu 2 rakaat mapaka raja masigi tanya masigi ipaka raja tapi isa na masigi hakikinna isa na masigi ipaka raja niga isa na masigi Allah dengan para malaikatnya kemudian yang kedua Nurul Muhammad yana tu ampai maka dan nabi tapat dupaiko ribolana pong Allah Ta'ala napa ko majulek katama mutatongang idu sampajangi mupakaraja nabita pasilepu tumu utuna nabita papala lima muriwatu angkamu mangilau degaga pak donga deni tarima nareko nabita pangului pak dongan natawe. Disinilah keyakinan para ulama maka daya komilau dongi lauri pong Allah Ta'ala na nabita mo na pake mangolo yan natupak dongang diijaba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi ta usahakan iya ro ibadata tanya to tau mak guru Pak iya ro nakan nalalang betongan na makadaka maki maka watangnya tu de panirule dapi bertahap ki iya konapa ita si bawa telo masafari acu muki aja mota mangingi nasabak perjuangan untuk agama, perjuangan untuk akidah, perjuangan untuk memperkokoh iman butuh waktu yang lama. Metta tu Pak, metta. Ya kong katau tuli dena sapaka kolai masafari tawe baru bamutu nagangkana tilau doang amoy mamagi-magi nuleton nikmati sesuai aga unikmati nawat dengan kau si bawa wewa si tinro lo nama roro bere jamak tanamai kay baraka tabakiro aja tak dalam menjo na tau cilakana de cingi jama nang keloto di nakariti ki aja pada itu malasa ko makiro ya makanja ko malasa itawe na tumadising idi betongan naga majai itawe nasabai sange makanja Pak ya kau tahu kanja makanja itawe lokoidi na to makanja itu hanya bagus itu ya kau meki sapa ya sangi istimewa maja itawe lokoidi napa to makanja loko alena itulah istimewa itu bedanya jadi makadami itu teh makanja na reko baik kaya satu mapede cengite lokoidi to mapede ceto itu biasa itu tapi ya kau engkau tahu mapeja lokoridi na to mapekanja loko alena kita berbuat baik ya nanti luar biasa. Disitulah penilaian Allah yang sangat tinggi. Jadi aku majai tena tu majato padamu itu malasa. Dek tu gaga bedana. Nari wakona naro tau usahakan ni. Tak jaga ije yero. Napa ujaki tawe ajamo taburaiwi aleta. Aga paburana lewe kono paujaki tawe. Ya ku yero pe napa we puat tuju tak dampain kana sabat tasala tu. Ya peko salai tak dampang ngi rupok mamagi-magi tapajaro kang tapatiro ngi lalam-lampu makanja ko makiro majai ite dato makbere palang tapi mawata Pak Budi Pak Mega tau nasa mawata hayatu ang kayasa ang kacapak ne sang isak bara ang memang kinri capak ne sang isak bara nareko nadapi ni copok na capak na kekuatan na tepat na tahu iya ko degaga capak na kekuatan tepat na tahu degaga capak na sakbarakan nabita ipatan raki daging unta ipatan raki tai unta lai rempak tai sukurumi degaga denule dapi Nabi Ayub ipakan nai lasa
ipegai waramparan na jolo napa ilagama na napa makada setange lagama itu waramparan mi ko na tau kasih sinasa alhamdulillah puluk ki po ng Allah Ta'ala na lepe mo po ng Allah Ta'ala syukuruna ya kung kamule dapi na mo setange chauto yo po mi ko napay chicha mapangaru napay bosi-bosi nasa ngaja na tolo masafari bosi-bosi ay may cawa setange itu Pak apalagi untuk memasuki bulan suci Ramadan tapi gay lalu ibadata tapi upasangi nomor di angka napak guru atau pandita tapat tasawuf sebelum memasuki bulan suci Ramadan sedapat mungkin angka dia sunnah untuk ada yang mengatakan bahwa itu adalah mandi sunnat Ramadan carana de tona sia belala da carana dia junnu apa ya tukut dia junnu niya ibisai alena baliau mak jenne tapahannya aja no palampurangi nama repa dit humang kalinga carame ko makadaka alena baliau na pahamanan nih yang ketiga enak niat ibisai alena baliau to mak jenne sampurna pada ko tomelo mas sampajang kemudian yang ketiga to mala wa akatalu nia sapung ko ulu tangan kiri yang dipakai menyala-nyala ibolo ibagyang ngataw akatalu ibolo bagyang ngabiyo akatalu napa polease akatalu ya ko marica manang ya lewe ya na tu fardun na ya sangit dio juno ya salah say viero ya ko dio kirona matangangi dio natako watu tamage ge masabungi tagesay alena baliyo na dega kapalapi na ajenne ki pe manapa lo masampaja ya ko de to na tagesay alena baliyo aja na tajenne itu mandi junub. Ia dia sunnat Ramadan yang pertama adalah niat untuk membersihkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kedua jenne ta'abbudi sana ta'abbudi istilahnya itu. Kemudian yang ketiga narekupure mak jenne dio ni tabolo ibagyang nga tahu namo sisam ni abio kacicang marigang kamarica mana ngalewe pura iero ajenne ki napa napasangi tau pandrita tapat tasawuf sebagai amalan supi angka ki laumas sampaja sunnah taubat duan rakang salat sunnah taubat aga niatna taubat carana unia kang mas sampaja sunnah taubat duan rakang karena Allah Ta'ala Allahu Akbar magampang haji mena pusingnya kelang ya dunia pak dina tama okilalan nasara na sampajangi hanya dia sebagai syarat utama tungan iya konia mesti angka meki palapalang cia ki palapalang idi meninonroi meki mak basara cia ki mak basara idi meninonroi ya kota meni takbiratul ihram dena nawat dingiru bahasana itu semua berbahasa Arab ke belakang letu beresalang ya nama yolona ketakbiratul ihram apa itu ampai sampajange pak ibu ka ina sabak kata bere itu tu ina sabak bere selang maka apa tu gatau kariti angka na tau melo kata bere na baca ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi na kariti manang aja namu kariti iya ro ternyata sampajang pure mak bere salat telo atau mak bere salat lo abio na palenna iliman no kyolo non ron na suju na para sapuro korupana aja namu kariti namu mecong kiri akalima lomon rideto na marigaga na tanya na sampajang. Jangan permasalahkan itu. Iyan namo ako kilalan na sampajan na kupure ro pure suju na tatekang ilima na panasapungo kuluna tanay laloy. Yare ga makjallo ina dua lima na napakjallo umakola yolo tanaywi. Kadakin rotosi ko nabi ko guru mako tu. Na tak dua jallo. Aja mo ta kada sala yatu tanaywi jolo. Yatu ampe makade mantasapi ya kong katau makasiwian na makalelea muita tanaywi jolo. Ya kode metona pahangi maka ada cidime gaje pe 5 mak jalo koto matahia 2 akada cidime tu nasa wawasangnya tu 2 aja tak ada sale betemu tanai apa mega tau pak tapa mapasalami onroto na tawe dena memang kalingai kada taruh di salah ya mato jamai ternyata iko natutu memang ni docilin na tawe yo poko yang pare kada bohi makanja tobat ite di mak jalo di tak 25 tata pake kinri maguru akoro tanai supaya aja nama janya wana tawe maka jehasan si Bah Husain Pak Guru tomatoi mak jenne mako mati itu na ite tomatoi mak jenne salah-salah batena nasang angka pada roniku he memewa ma pertandingan mak jenne mego manci yuri maka da ba sisa na mak jenne na pitani jenne cocoe kado-kado ni ro tomatoi sisa na pura si Husain mak jenne si coco si batena maka da kenapa makutana Hasan maka da kega coco nasa coco mana batim batiku misalah
makanja ko makiro daripada de panirisa masyu bolo silalota pole maguru nang katau matoa mau bani to 5 sampaja to makada sale ko makitu batemu de gaga maka de wani mo tumon repat jei ko tapa macigo mapasalah ko ni apalagi ko 7 tahun ni lo masapari nang kamu pasala-sala batena tatapodangi makada mana kamakote na saiwan ni manati ko ka masapari 7 tahun na haya macio jadi kadang itu pak dengan keseringannya mengikuti dakwah madari mega aga-aga nesang madari toni tu kumatanri pak disangan nate na malam maka pemahaman agamanya betul kan matanri ni pak disangan agama na nasang madari ni tu cayam parang madari lada makotu pak ya kunasan niya lena ustas madari ni menre macarama na tako ang kasalang-salang na yamparan na macay tanya ustas ya tu tau macam mak bicara na sabaya tu agama silota sidapi tahu kemudian yang ketiga upasang ya nak menghadapi bulan suci Ramadan ya kupure masampaja sunat toba maka daaga je pangupuna sambarang at pertama al-ikhlas pada rakaat kedua angka makada makanja artinya namu ya rosesa makanja toh angkami makada makanja ko yero terbatas makada di apa ayatul kursi namu ma inna ataina manitalah makada namu je inna ataina ustaz de to apa bismillah nah ya kode mau patapa bismillah adik bawa nih kemudian pura yero pura masampaja sunat toba 2 rakaat baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaik astaghfirullahalazim wa atubu ilaik itu 100 kali untuk pacingi sinna atas selangi. Kemudian yang keempat ibu-ibu terutama ternyata bapak-bapak pajolo tapi angka matau kapang ibu-ibu iya kong kakasih panena bali bolata bakoro na pura tatari sate tatari beb pacapuni sakna nade pataparewa sebelum memasuki bulan Ramadan taparewa lalu apa mega tu makun rei kasih tomatota na sabak kasibukan na capuni sakna gagai purena bere tawe dena parewa atarona taparewa tau usahakan iparewa iya ro angkai inran napa narekong kamangka tawaja ijolo napa tatamay ulan ramalan iya na tu termasuk igambira tawe narekong natamay ulan ramalan dengan napalip manang isinin na sangkutan na nalagama nang iwadingi mapakaliali untuk makasiwang nasabari na pole malakae na turu barakae na dijaji menre kadudukat menjadi orang yang bertakwa yaitu akatata yaitu ampai makadami agama ta la'allakum ya sangi la'allakum dena kada mesti mamagi-magi betungan na mudah-mudahan dito na yamanan na tawa puasa pak lolongang takwa maka datu aya la'allakum mamagi-magi betungan na angka lulusu angka de na lulusu ya pokok talagama nang isang kurang sampai subuh di waktu duha taryuk kusunna masigi itu dasan reta soro takajanna make nabita pak maminya rupana make nabita masara ko jitu ita maka da masara tonga ngaji ya Rasulullah make nabita maga memang inasa angkai je rindra kude je ule waja ina katalu ni je manungga nanalenga tay aso talungas so na baja manibawang na di pagadu iwa katani na melo ni waja make nabita mabe mo kututudang nasa lauka mangulo kupong Allah Ta'ala maka dia nabi tamelo go pak guru pak dong ia kumu baca ia mulai wajah inramu sebelum jatuh tempo woi rio pagal lupa lo kiro nabi nak kata pak guru lalu nak ya Rasulullah maka dia nabi ta Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kazal wa a'udzubika minal bukhni wal juban wa a'udzubika min galabati daini wa kahri rijal ya rona pak guru ngangi alhamdulillah pak siwan ni mak bani ang terewa lo bolana nabita langsung kak doi nabita nabawi syarat na nabita napa maka alhamdulillah baraka napa dongang eta pak guru ngae waja inraku maka nabita ken romala dui nasis somaniti maka ya Rasulullah watuna pura tapak guru pak dongang masampaja sunat duha ka ubaca katalu napa jo karewa lo boleh denang kau cenga tu dicuku mak we mite kak dui mitte idui na yero die lo wite ya Rasulullah siduku meka parewa ilo bolata meka bawangi
tapi magi joka ka usidupa ya rote maka da utane kada kata sapa maka da diku tak denna seko eganna makota ronne maka detanya gaya nasa yana tu Allah naukai si tengah nala si tengah nalenga ganna to bawa ka majarang indrang maka nabi tabaraka na pak dongengin na tulu kupung Allah taala maka amirus itu ganna nasaba itu kupung Allah taala matur egagaya pak dega agama susah namo mitte mi dui aja mo talamanang apa angkat tu to yiterang agakana desi sani lo terima kasih iya megala ada pak ako masorongo tu itaw ko mogo yoto na ni sorong yan ang maru na denang kanagini nagargas mi bawal denang kanaringerang kadang ya ropa lepa mo kiwas ang imilo terima kasih jolo na pa joka kadang niya jadi uko pa batungan na kadang idi pahala itu masike karon nabo na guru tau cukuki bersadaka tanpa menunggu kaya terkatu isa dingatiku maka dawe ya to ngaji ruidi kadang ang katau maka da sogi pak was pasusaka sogi pak was sidakah aja namun lomi masih kita siduk patay icawatoki masih dakkan itu mega tau pak pawi maka da kalima ya masih dakai weni maka daga muat berik kada mangici mak bawang pasidakah ya tu tabassumu kapiahi kala kasadaka mi cawa-cawa cak biru kyulo na padata rupa tau pasidaka lau masampaja pasidaka masikiri pasidaka masampaja sunna duha pasidaka taluratu anna pulo na letok na batakalebe pasidaka na duan raka sampaja sunna duha iya tu aja tak capa sampaja sunna tapi aja tosin atau masampaja sunna mi pak melo kikolaku balu-balu tah mega tau ya mina baca isawa katilwaki apa melu mapatar labarang ya moto masam pajat tahajud pak pure mendaftar PNS na pure ites na tajang ji moto imangolo na ya batina mengilau liwa egan maru bapak dongan na don rakami sampai jasuna talumi menek mangolo ku puang Allah taala nak bisiratu nilau maka tiga tau makoro pak batina nasa mengilau tak manasah mandari ka tu ya takajan nak kong kaima pak kong kaima milau doang mandari tu maka da puri masih kira subhanallah alhamdulillah meru bawa mi alhamdulillah Allahu akbar amin fatihah aga jetu milau de panai pendre lima tai di makadani amin de panape me pendre lima makadani fatihah aga jetu milau wangi naima ko jetwe ipalayolo ko kaida imam dalam pelajaran tasawufa dena waddi makadde imange na rekodeni laudo kong kamu makmungo ko tutuda salasidina dari sekian banyak namo makadde mana ngiya tu barisi yolo na reko angka cidio ko tutajang ipadongan na imange aja takade nasaba imaki itu kaida tasawuf yaitu ampai pak kona sorong ngatai mancaji macia ulu cia aja uko pesantren ya pak lebih na mina anak tahu napa kata lu mancajima asara akadua loro cicang lautomi mengaji anak aronewi siba guru-guru na melo masampaja nama kunreya menimonro terpaksa mancajima nga ya tona bang ya tona kama ya tona ima apa dega roane ya kene ang kalau sorok ulat biramu pen anak sorok magi pak sitaungi sitanga saya memperdalam tasawuf tentang imam patapulo rua pakutana 10 mipitu ule batu mega mo pide ule batu ini ya ule batu depa ule makanya cia ulu cia aja itu magi na maraji pak cidi bapak kutana niga iman na imangi ya ko tau mate itanai ma imamuka Al-Qur'anu imami manassa niga pe iman na imangi dalam kaidah tasawuf alif lam mim zalikal kitab yaitu kita iman na imang alif lam mim nigero natabattung itu pandita tapat tasawuf alif adalah Allah lam adalah malaikat mim adalah Muhammad tallu na patattung imangi oku yolona na patattung oku mondrin hadere pinabita po Allah taala siba malaikat enapa wadis mapangulo sampajang imangi itu kaidahnya itu watanna yo pukoto makmu hai ya culiang ngalewe kamakir jadi itu ampai pak mawata betongan naga detume rampe manangi masalah imange nasaba mage de naga mamatur rewa memang cajima
ajak na batongan na salah satunya itu adalah syaratnya, prasyaratnya untuk menjadi imam. Ia tu ampai imange pak mangolo mundri tu jolo napa mapangolo imange nasabak magay nita manang ijolo makmunna. Ia nagili tu nabita sawu supupa kumpa inna taswiyata supupi min tamami salah. Luruskan rapatkan sab demi kesempurnaan salat. Gilimina mana mitai makmunna. Dena wad di pamangolo yolo imange dalam kaidah tasawuf nareko angkamu pasak da pole mondri. Dena wad di. Angka tu pasan na tapan ditata. Dan ini adalah kabar. Ada mengatakan bahwa ini adalah hadis, tapi ada juga mengatakan kabar. Mage ia kongka tahu pura ni kama pak bangi nakada adalino ia na tu tahu siak katan yang limai ibalisi tamaranaka pak berejama manasa kaplin na oko naraka ko pura kama pak bangi nakada adalino betul naga pura pikama tay na patosiator oh la yolo ko cede ay ko na kasuja da mula yolo masage o kumula napai jaji kabina magay melo imangi pangulo isampajangi iya ko kaidana tasawuf iya sangi kata bere pamulan na imangi iya narito puramana pinapangulo imangi napa makboko imunri mangulo sampajan na imang yolo imakmunna na pangulo mana pi sampajan na makmunna napa mangulo sampajan na imang itu kaidah tasawuf. Deto nama watang marak Jimmy ya tu sampai Pak Deulaya jadi nama kona naro perlu kita pahang maka da Pak Mega tahu tu tahu Pak Mega tahu ko angka gaga na tatongang yan aja ya je ro kurang idi ya kura Pak tomelo bang ibaca sa tomelo mas sampajang ibaca sa tomelo bang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim Allahu akbar ibaca sa na dini baca ku ipake dini baca angka tu pakutan ko tasawuf Pak kinri na palattu ban na pabangi maka dok to mareng kadinge de okui tapana atinna tawe na taro banna pabangi kinri na palalo okui do cilin tanya do cilin na temelo ipareng kalingai tapana atinna kok bangi tahu tapi mega tahu bana saya ko yanu batas 10 menit de panaletu kanja pajek lagona pura si je melo marala alu tak deng kasimu ba mati li teh kanja pagah tapi de ga pak bere jamana apa ia mematomi ronia na melo pareng kalingai tahu magi bana pak Masjidil Haram ya di polebe Makkah tangkalinga gerek bana Masjidil Haram malampe ga dena malampe malada galeko de tapi magi kong kana katanite na tergerar tinre kong ka jama-jama lino na jama nasaba iya kong kamu tappa okko atina te okko mimatitu na patama kalimat subhanallah tappa iyala alhamdulillah ipalalang itappa ini ngilaw ripong Allah ta'ala patamay pangubimu ritappa na atin na tau matappa la ilaha illallah pacuram manang isinin na jama-jama linomu na rekotami tappa mo na rekolatu ibu akbar tappa panoiwi atin na nasaba tappa namu panno atin na tawe Pak la haula wala quwata illa billah degaga pakulen na niya awatanga sa kadina pulukui ko alingi kekuatan na kedongi na lot tatongang isang pajang doang Pak doang ni Pak bangi ya tu katuna tau melo imas sampajang aga na baca makanya kita tona ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi lahiraku angkat tatu mangulu ripong Allah ta'ala nuru Muhammad tatu masampajang Allah ta'ala mapasampajang sapajana adi utatungang nyawaku pangulu ribaital makmur batiku pendre rasa kursina pong Allah ta'ala suju masompa lan rodeku pangulu ribaitullah Allahu akbar tau pusa ya tuh degag makai gak baca ya ia na tuyasa sikiri tanalapakan lilla tanacore pena tanay riangi tanola napasa ia ku ipaki ia ku yapak gurungang mesti nalapakan lilla tapi ia ku ipaki aja lalu nalapakan lilla ia sange baital makmur napasa tanangan na napasa aja tasolli dari ko denule makanya baital makmur batungan na atanangan na pak diboleh ia tu napasa nama tanang napakosolli batengi ipendre masumpa suju masumpa di rasa kursi na pong Allah ta'ala ya kode tulay
makanya ya tu guru tay malapyo na pak guru tu murid naman ni pak onri mak guru cinampat to mak guru ya tu na pasak na matungka Allah Muhammad ya ko masu Allah ya ko tami Muhammad ya ko jokai naka ya tahu na Allah ya ko naka ya biu na baca Muhammad den kana patu ya tu jadi po Allah taala nabi tadi metunan kana sila pasang. Kemudian amalan na guru tay yang kedua denang kana salaibi itu denan ri agagai pak ko denak baraka denan ri ko denak baraka ya kidi mawatamo pa manasa halalae ya ko halalae pak mega moto mulai tapi ya mak baraka mawatang kegayasan ya ko loki bolana tay matamu naki buarangi we palla na dena kada tinung we palla tadi tu ninung ya ko naki buarangi we palla halala tapi de panak baraka tapi ya ko nasarahkan mak baraka ni itu kutulle mamal kangi makanja makada maka tu wata tumadak kana tu ko dena lengi tau na palin na bami na salaibi o kotoni tantangan na payasangi baraka. Kemudian yang ketiga amalan na guru tak denan ri agagai na